Anya laki din. Bakay, apay anya tada ijayanda nanang intum malam. Apay amasapol, amapantado ah. Lakay, masakit ngamin ni Nanang. Kaya't nang ibaga kada kami amin nga anak na, di last will and testament na. Apaw! Hay! Nagganas, Joe! Day tati, tagtagi uray ka, Marta. O na yung tawid, Joe. Anya? Ay na, sapay lang ko matay tidnan ka natatin ng mga iktarya na gana. Kanas ay? Ay, sapay lako mahalakay. Mala, inangarod gumatang iti 5 kilo karnit baboy inton madamdama. Lutwag iti balay na nanang inton malang. Pangayayaw. Ikaw? Nakaskas daw man itang imbagang bayak. Nakangag ka lang iti last will and testament kas kada tawid. Gumatang ka mo tan iti sidanan. Ay kag, pakitang gila sa kama. Anya ti amutang ay. No data ti pangtidan ni nanang tin ng mga iktarya na gana. O na yung nagganas, Joe. Anya? Hayahay buhay, Marta. Nagganas, Joe. Ay na, nakapsot ako, nanako. Amin tayo, kat may salaan ti pagturungan na. Ay, wala nanang. Puno na ita. Iso nga ita, tamakasao akpay. Ibaga ko, ti kayat ko nga ibaga. Ay may papaan iti indam nga iktarya dagak. Ay, wala nang. Bagayaw. Ay tangay kat, amin kayo. Kat adramat na asawa yo. Ti kayat ko pang tudan iti dagak. Ti umor na alalaking agbalin nga po ko. Anya. Dayta, ti tandaan niyo. Ti umor na makaitad kanyak. Iti lalaki nga apo ko. Isaw ti mang tawid iti dagak. Ay, nagganas, Joe. Kasano daytan ngay pa kay? Babae, may tinauna nga anak ta, Joe. Kat, anya ngay nga rod. Andan tulata Kada kayo, alima nga anak ko babae. Awan matalag ko kada kayo, Marta. Iso ana panunod ko, ipatawid ko laangan iti agbalin nga apo ko. Ti umo na alalaki. Ay, wala nang. Ay naapo, mangmangan tayo pa ilaang, dumangaras ka nga agawid bayak. Darasam ti mangan ata agawit tam. Apay aya, itaman pa kasta ka. Kunamlano na sang butom iji balay. Kat adda tayo lang harog dituyin amang mangan. Pinakan ko matagiti baboy, sakbay tayong ay may ditoy. Darasam tad na mapantaramiday, no. Agdigos ka na ako sa paman na makaawit tayo. Tano na banglaw, Anya? Tay sapsapa taman ako, Makari na manangkay. Bayak. Apay, saan mo ka di makikita ti aglawlaw mo? Adda dagiti kakabsat ko. Di ka di mabain? Anya ko matipagbain na. Nung makaramit tayo ti lalaki, malamang sa malamang. Iso ti makaalay itin ng may iktarya na kaninanang, Anya? Ay, kakamugan ka bayak. Nung makawawid kan, agawid ka, asikalaang. Salbag. Alaki itayin ta sambutin tao. Habang makasopay ni nanang, Ay, kasjay. Pinagsasaritaan da Marta ng agkakabsat, kanti inada paray. Ay, paray. No asino ti umuna nga ganak iti lalaki kadakwada ali mga kakabsat, kada bakay. Iso ti pangtidan na iti indam nga iktarya da ka. Apaw, mayat ano kasta paray. Nagganas jaw. Ay, nagana sa talaga, paray. Sayang lang harot na babae mga mintina o nga anak may kanibagakaw. Oh, anya pa laing tararamidom ngay paray. Pasarunwa mo na. Ay. Apay, itulok mo, ang maunaan da ka, dagiti abirat mo. Ay, sana paray, No way. Yung laki dito law. Natartaraki daki dingam siya kaon. Anya,
Tinabi nga ro, nga ayaw ni baga kaw. Tapno maminit ko naman. Barang lalaki mo, tinti marami may. Inam nga hektarya titawidan na bilang lang ko naman. Ay na, nagaras nyo. Ay, oo na yan. Tamamin 8 paray. Ay gawin na. Pudno ti bagbagak paray. Pasaray mamin siyempre kay di Agpunggak pa'y parbangaw. Nagganas. Day tagi din. Ay, pudno ti bagbagak paray. Agpatpanag. Anyahay ka dagati tawid na bilang lang ako na. Ay, hayahay buhay Nagganas yung pumalakapak kami Anyat ko ng bakay. Masikog ka. Wala kay. 2 bulan ng tisikog ko. Apaw! Ay! Nagganas ay! Nakaragraksa ka itinay tangay baka Marta! Ay no! Ay! Ganas! Lalaki ko man! Inumiktarya ko naman! Anya, unay katay taragsak mon. Taurin mo na ipukpok ka. Masigurado ba kay lalaki na ita? Nangisit titanggap mo kay. Kan medyo pimangit kay ta. Iso sigurado lalaki na ita. Iso laki, di timang tao itin ng may taryada ka. Ay, jak amukin ka bayak. Dahil taladaga ti aday ti panunot mo. Ay na, among ba kay no ti agbaling anak ta ti makatawid iti daga ni nanang. Hayahay buhay tayo. Amok day ta. Ngamti kanyak lang. Saan apwersado ti panaganak iti lalaki? Sana pirsa daw. Ngamno kabaalam. Apay kiting ay. Ingka kagpilasan tayo tayo ospital. Ingka man nagpa-ultrasound. Tapno sigurado. Anya, ultrasound adagos kat 2 pa ilaang ti sikogo? Unay kan? Ay, huwag gaya man niya. Ala, saan nga ruray? Urayan tapay aman na yun ang tipulan na. Nurabak lang. Gumata manitisoy kan suka. Apay ngay bayak. Kasla maditi aldaw mo itaan. Ay, yaman ka tiyado sa lutsob. Igmulatan tisoy kan suka agakatangag. Madya talaga tiyal daw kaw. Iso asan nakakasarsarita. Noon niya timbagak irarmaw. Nawan. Anya? Ay, una yan. Hala, mabitlaan nga rod Adto yung tikat gatangam. Ala, ingka ilutuanin ti asawam. Imbis na naragsak kayo itay alimabas na pa nagpa-ultrasound. Ngam ita nakaawid kayon? Kasta mo tantilangam. Yang nga rin magustuhan ti resulta ti ultrasound. Apay ayan nagkulit ka bakla ka. Anya? Namamalaki, di na lalaki ti may kadwa nga anak, may ka ni Marta. Ngam sa magayan ta babae man ang Diyo. Ay! Awa na nga rod. Saan ada kayo ti makaala iti daga ngay patawid ni katugangam na bilang laeng. Sapay masikugmat ita ti asawa ni Rodel nga abirat mo Anya? Asino ti nakamuam mo iti dayta masikugmay? Ay amok tayo may gimatang iti pregnancy test hindi namin sangal daw. Kan nakita ti post na iti Facebook masikug ka no Ay, isa na mabalay no? Masigurado ka babae mo lang tayo na nadayay Makay, apay puno ka di tinadamag ka. Ay, anya man na yan tinadamag mo bayak. Apay puno masikog ni Luisa ita. Katuan, apay aya. Anya man ang ti parikot mo iti panagsikog ti kabsat ko. Ay, awanin, Marta. Maunaan ta, no kastoy laan. Anya ka di pa nanday ta nga ibagbagang. No lalaki ti ipas ngayon ni Luisa, awanan. Talaga nga, isuudan ti mang tawid, itindam nga hektarya, daga ni nana. No kasta ti mapasamak. Ay kat anya ngay nga rod. Saan mo't apinwersaan day ta? Ibagbaga nga min idi at pasikig kun sikati rumabaw. Ngam sa munto mga min ti agad daw. Anya nga ita, babae man ti sigog mo. Anya? No, di mga kakumakanyak, sigurado lalaki kumaday ita. Ala, no ipas ngayon mo day ta, itira ta manay. Itira ta man tinay dumduma posisyon. Barang makaramit ta mo tiniti lalaki. Iso timang ti swerte ka na tayaw. Ay sumardang ka man? Tama nga no, malipata kasi ka ti asawak. Anya pa ti maaramid kuwan ka? Tayaw! Ha?
Nakadkadlaw a problemado ka ita, paray. Uray, anya nga ang gulo iti rupak, paray. Talaga madlaw a problemado, Unay. Apay aya, anya man ti pagparpari ko tam. Kasano mga min, paray? No kaano ang masikog ni bagakaw, makikigid na mo ti salba kakabsana, jaw. Masikog ka no mo ti ni Luisa. Unay mo ti dyan. Anya? Apay, anyat parikot mo iti panagsikog ni Luisa. Nalpas nga minang ngayon pa-ultrasound ko ni bagakaw. Ay, makapasin na ay. Tababae mo mananti may kadwa nga na may paray. Ay, oo, nayay. Pagparpari ko tamutain ultimo panagsikog ti ipagmaw, paray. Ay, kawin na. Tano bilang lalaki ti pas ngay na awanan na. Isunan ti makaalay ti dagang ay patawid ni nanang. Unay. Imbis nga na mabalin na nga iwaras latan kadagitan na na. Nagadumang muna di dyan nga bagay jo. Nagaduka kondisyon na mo ting. Matay lang arunan barigatan na pala nagiti pangipatawidan na mo jo. Anya ngay nga rod, pare. Aganos ka Tana ikamang kalaeng katakwada. Ay, wala niya. Ay, una hindi kastaw. Dahil dyan mga ngamin na Marta. Imba ngamin na rumabaw barang lalaki ti may kadwang nagsarot to mga minyo. Basta nyilad nan kaslapos tilata mga kasilan jo. Unay mo na dyan. Anya? Mabalil ako mga iparpartak tapno aganak ko man. Tapno pasarunwa man na nadagos. Inaramig kong baray Talupay lang abulan ti maikadwa nga anak mo. Yung masikog ka manen, mare. Uwan ko, Mari. Anya ngay nga ron. Ay, talaga asaan nakaasardingan nila kay mo. Aging gaasaan kayo nga aganak iti lalaki. Ha? Gapulaeng itaayat na, da kayo ti kaunaan ang makaanak iti lalaki. Tapno da kayo ti pangtidan ni Auntie Benita itinam nga ektarya daga. Paspasan na meten. Nga oray saan ka pa'y unay anak katanggad? Ay, pudno day ta, kumari. Kinapudno na. Duwala ang alawas tinapalabas. Manipod impas ngay ko ti maikadwa nga anak me. Ay na, adatan akuldit ti loko. Anya? Ay, unay na bayak. Talaga maibagay kan kuha na tinagan na bayak. Saan na makataltal na? Isu day to masikogak manan. Ibagam kan kuha na. No igaid na tagtrabaho, makagatang tulat tayo tinalawlawa pa'y adaga, ngam ti ipatawid ko maninanang iyo. Day tangarod kumari. Sana mangnamnama lang iti last will and testament ni Auntie Benita. Sadot at talaga dahil nga asawa. Ay na, apaw, bayak. Pangaasim ko mamut maasyan ka, kanibakit mo. Nay, apay akas tamot, hindi ibagbaga man siyang. Saan ko masaksaktan ni bakakaw? Tapno ka sa ti ibaga. Wen, saan mo asaksaktan? Ngam pagtanggadem ko mamut Anya? Saan kasta? Atira kamot atira. Kapulang day tayo ti ayat mo makaputot iti lalaki, tapno da kayo ti makaala iti daga nga ipatawid ni Aunt Benita. Ha? Kasla ayos kang ka nga agan anak ni bakit mo iti tinawin. Basta maalam lang ti eneng nga ektarya adaga. Unay kan na may ameten kani bakit mo. Labig ka maan siyang Labid nga ibagbagamet. Pudno ti ibagbagak. Saan nga ayop ni bakit mo tapno tira-tira ladta. Maawatam. Ay, nyamot din na yak. Awaran. Awaran jo. Awaran. Unay kan bayak. Di ka latang maragsakan. Anasalon at ti maikaupat nga anak ta. Ay, kuna laki din wag milagro alalaki tipas ngay mo jo. Ng babae lata mo jo. Unay. Anya? Ay, kakaisuna lang aro din na babae ti anak ni Luisa. Iswa kas ta unay, aragsak ko din naganak. Nga may tatasika mo ting babae lata mo jo.
Kasano nga, mapangkada tayo ng mga hektaryada ka no kastoy lang. Una yan. Makamo ka man laangan. Ing kalaangan mang sapol iti sabali a babae. Tay makaanak adagos iti lalaki tapno awan makunkunam. Ha? Di ka pa'y maragsakan ta na kay pasngayak iti cute kan healthy a baby. Ha? Si kamat, ti bukod mo laang nga interes ti pampanunotam. Salbag ka kide. Apo, kasla kaunag ti abot ti kwa ti pampanunutin paray. Ha? Ay? Pampanunutan nga ron no nyat nas kang ngaramidan. Tapno makaanak ni bakag ko iti lalaki, paray. Ay, una yun paray. Dahita parikot mo dahita. Adan tulat tangamin panawin namit Saan nga napura ako nada? Si kakit dimot pare. Adamot din talo a bulan. Manipod impas nga ni bakag ko ti may kaupat nga anak may. Iso ang mabalim manay. What? Siguro ti may kalimang anak may lalaki mo tayo. Angam, kasano ngay pare, no ni Luisa ti makaya nakiti lalaki. Ay kat, awan mo na pare. Ha? Apay masikog marinda dyan Luisa ya paray. Ipag mo, ngam saan mo nga mau, katwain, masikaw, iti may kadwa nga anak da. Anya? Ay, dawanan ba na babae? Makikigid mo ti loko dyan. Ay, awam manin na nga raw. Adda pumalpa manin ti plano no kastoy laing. Masumsuma dyan. Adda mo makisabsabay. Ay, una yan. Di balay? Lalay nga, mantiro mo ba? Kun ipasikig ko man ti kastaw na di pagkakaw. Parang iti mauda pa nagsigog ni Marta ka lalaki mo tayo, no? Wanay lumakay na taon dyan. Kaya mo lang ako makapoto ti lalaki. Ay, po aya. Pangaasim kumare. Ipas ngay mo pa'y dahita maikalima nga anak yu kinibayak. Tahusto ko man. Ay, un nga rod kumari. Siyak mo tiyad ada marigregatan ita. No agkuldit na di abayak. Ikusay mo nga min Saan mo basta-basta ikayang latan? Pag-aayat mo samot ngamin, may sakamat. Si kakit di mo't mari. O kita man day talanga, mare. Ay no, di akong ma-describe data itsura, honestly. Anya ngay nga rod mari. Sana bale, tamao di day tuwin na pa nagsikog ko. Diyak laki di patyan, kumare. Sigurado nga enton makaipas ngay ka kat babaeng tulad tati anak mo, kat saan kan tupe anak katangtanggad, ay na masikog kan tumanan. Anya? Ibagam kinilakay mo. No agtrabaho, makagatang tulat tayo tinalawlawa pa yadaga. Sana kasta mang namnama iti last will and testament nga oray marigrigatan ka asikog-asikog. Salbangki, de. Anya? Naganakan ni Luisa ba kay? Wan lakay. Lalaki ti anak na. Anya? Ayun na yan. Ay, awanin na nga raw. Awanan. Kukwaran din ng hektarya na ka. Awanin, Joe. Kukwaran na hektarya ni Narang nga na ka. Awanan. Awanin, Joe. Unay mo. Kat, anya ngay nga rod. Alangan kit di mo't amapan mo ibaga nga isubli na pailang ti anak na. Ay, day taki din, bayak. Sayang ba kay tunay ay? Tagtagi uray ko laki din ti panagpas nga imaw. Tamasigurado ka laki mo tayong. Imo na mo ti salba ka Luisa jo. Unay mo naglang na mo tayong. Agtrabaho kakit di nga agtrabaho lakay. Adan turatamot Noon niya nga minti. Ibagbaga nga may nasikati rumabaw. Tamno lalaki adagos nga. Unay mo da nagsalot to. So nga basol mo rin Marta. Basol mo. Anya? Siyak pa ya talaga ti akin basol? Kas itinakunak, manggad ka, tapno makagatang kanto, itinalawlawa pa'y adaga. Sana kasta, di ka lumasyan kanyak, asikog! Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.